السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وانتم مؤمني مزمغا وكاليا ردي لرا روز لواو woka wakodzo woka wakia utungu mana mwezmungwe wahanyesedza ipevo vale warengwa we roho mwezmungwe wahanyesedza ipevo woka wakia utungu. Allah rambiar mwe Qur'an zmalaika stowambia abashiru biljannati allati kuntum tu'adun, jiviwa na ipevo Mwenyezi Mungu akauva promesi akauva waadi amba utsongia amba utsoiona. Basi vale warengwa oi roho wohanyesedzwa ipevo wokawakia utungu. Uride wantu washe wakamona mtume Yusuf alayhi salam amba wakodzitsinza imuono walaka wakokia utungu, wakodzitsinza imuono wakola wadamu walaka wakana habari mba wakola wadamu. Hasbabu kini? Hasbabu vuamuna mtume Yusuf alayhi salam uzuru wahe kaltaka mzuri ambarangu wa umbwa kawaparu na mzuri kawaparu na mtubaba mzuri. Basi lera wamuna mtume Yusuf alayhi salam amba wakana shtumhonon hawo karsijwa neka tomati neka shurungu wazitsinzi talera mtume Yusuf alayhi salam wamuona wakudzitsinze imuono walaka wakana habari amba wasijitsinze imuono. Mwenyezi Mungu darambia mwe Qur'an harmwa suratu Yusuf verse 31. Mwenyezi Mungu arambia wantu washedera wamuona wantu washe warunguwa ma hadha bashar unutu mwanadamu in hadha illa malak be ini malaika untu mwanadamu yani kaltaka mzuri wakurunga mbontu mwanadamu be ni malaika. Basi wantu washe wawo wakudzitsinze imuono wakola wadamu walaka wakokia utungu hasbabu vuaona uzuru wa mtume Yusuf alayhi salam. Basi wantu mu'min wakotu'i Mwenyezi Mungu wakostehi wamewawo wakostehi wantu washe wawo wakostehi wamayawo wasingalia wanayatima waslisa maskini wanatabia nzuzuri kawasfanya zina kawasendra wadzimarvarini wakuchia zingu zao wakudzivihidza imwili wakubaliza zinyele zao kawakuchia meshi kawakunwa ushi kawakutsema kawakula gote zefshiri yani wakumtue Mwenyezi Mungu wakalia radi. Basi vale roho irengwao wokawakia utungu mana wohanyesedzwa ipevo. Mtume sallallahu alayhi wasallam arungoa hadisi ya ringwa na Al-Barra. Mtume sallallahu alayhi wasallam arungoa mtu mu'mina hifa voshuka malaika njeu malaika zo wala ranalijua malaika zo zisishuka malaika zo nyingi mengona malaika zile vwa malaika moja ya vinga dara yani mengona malaika zile vuvingwa dara ya la wapevoni dara ya dahabu mengona dara ile vutulwa marashi ya la wapevoni zodeshtu zahandra utsoiwona uya ipevo dunian vani ambarasa roho yaho kayarengwa yahandra usona malaika njeu nzuzuri mana malaika stongia pevoni. Mwenyezi Mungu arambia mwe Qur'an amba na kila mlango malaika stongia na wawu. Basi ishkwa handra utsoiwona uya ipevo ambarasa ta iroho kayarengwa usona malaika njeu
Chongo ya vili utsoiwona ya ipevo dara ya dhahabu ya rengwa pevoni. Chongo ya raru utsoiwona marashi ya tsonuko mazuri. Lera ile malaika zisishuka. Lera yu mwanadamu atsoria. Mwenyezi Mungu arambia rume Qur'an, tatanazzalu alaihimul malaika, zimalaika stowashukia. Yande wantu mu'min, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, wa warungomba Mwenyezi Mungu de mwalawo. Tatanazzalu alaihimul malaika, zimalaika stowashukia. Alla takhafu, malaika stomwambia usirie. Alla takhafu, usirie. Mana kinaturiao neunu mtu wa pevoni. Mana akadzeya kakila suku ayona nkuhu, ayona mpaha, ayona makalalawi, ayona mbwa, ayona wanadamu. Bevana sona shumbre yangina, ilono mabawa, zilono mabawa, ziwalawo, zilionzuzuri, lera ila tsoria. Basi Mwenyezi Mungu asirambia rumwe Qur'ani, amba malaika stomwambia, alla takhafu, usirie, wala tahzanu, usishange. Usirie basi kartujo bubua. Usirie, usishange, malakal mauta asijavavo, usirie. Be Mwenyezi Mungu madzau kaliyaradi, abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun, jiviwa na ipevo Mwenyezi Mungu akauva waadi, Mwenyezi Mungu akauva promesi amba utsoiwona, amba utsongia. Lera ile malaika zisimtulidza. Lera tojorengwa iroho we hanyesedzwa ipevo amba weka kia utungu. Hadisi ya ringwana Al-Barra, Mtume sallallahu alaihi wasallam arongoa, mtu mu'min roya ya ilawa, uri maji ya lawa harma vwahano, yani nika falaska, nika butei, au nika, yani maji ya slawa harma falaska, yani ya maji yale yo lawa zayo tu, yoka ya taambia. Wahirenge butei, ubuwal bouchon, usicha maji harma vera, ya maji yo lawa zayo tu, yo shuka, yo selea, walaka ya taambia. Basi roho ya mtu mu'min ya morengwa, weka kia utungu. Mana we hanyesedzwa ipevo. Wananyangu narimtu'i Mwenyezi Mungu rikeme ngoni. Nsimia Mwenyezi Mungu rikeme ngoni na watsore ngo iroho hawangu. Watsore ngo iroho mbaka wasikia utungu. Oro ya wetola wa upole pole. Wannashitati nashta. Mwenyezi Mungu arambia mwa surat Wannaziati, wannashitati nashta, wawarengao haupole pole. Yani zimalaika urenga iroho haupole pole, yani watu mu'min ambaka wasikoze. Naswana nyangu narimtu'i Mwenyezi Mungu, ripreparo msafara rikepre, ambaramu rengwa iroho rikeme ngono watso jiviwao, rikeme ngono watso tseyao, rikeme ngono watso na ipevu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.